Poiri ni juri yup mat madit me midweek analysis itame be television ket me kare duju watigi lok ma pigi tego wanen idie chabet awano me guri mauti me marat to twal ikomana me Uganda yarwati kama leng ni lutiana kwan me Gulu Senior Secondary Schools matie Gulu City guna awano maraja deda maundo gitika cheri tua I Jinja aduki me ko kwet mapat manen lokum check matie lob Uganda magi borne protection of the sovereignty bill tie mau karo kamaleng kun president Yoweri Museveni kagota poyo batek to twal kit machalo meme parliament magi tie te party NRM go karo kwere menen ni checkman udago komtich wanywa kachil kwere itame be television midweek analysis mechako ne waneno ichabet man kidwe ma beach wano me guritie katima right twal ikinping kama report minwa kama leng ni baj palutiano kwan me senior secondary schools Gulu Senior maudo gitika chere tua ikit meno ponye kare duju wange senior fours nyok klaja ngwen me senior gen giberu ki kare me wot me chere tua mogo meno ngich makwa kit makoni timu peng gwak twero beru kwere gen guno wano maraja dida yo maaki Gulu chere Kampala Kiryandongo district ikaberu mapol kare wangeoni district achel malok ma wano me guri time ye maraja tutwal report mino kama leng ni ludiro magiloy gangkwan man unogitie ka wot ka chil kilo tiano man magitiga chere kwere I Jinja maono gu o kabera chel man Kiryandongo district wano me guri mano time kine kachawa ye a big kiriga kapier dek me utieno Kigumba Kiryandongo district Gulu Kampala highway Machero and Jinja dong mutakaban bus pa Gulu Senior number plate UAX abungwen angwen en bao no tiano kwan mapole da dok gitika chur ngwet Macheri Jinja itua dong report miu kama leng nim controller me batman ladita komakech Walter Obunya ayeti kindana chel makwane ruenyo ya wano man marat tutwale kun batman ki wajini lutiano mapol matiewe kine piera bechel kachikilu ponya ngwen kidong la choa chel mano tie ki kamera buchero kamao chal nyogwa video kije mokan matika time koron lutiano kwan marama pawe beram guna wano maraja deda kadong muken na rio gitika wano madok raj loy pa jo muken ko duju ket mak yara kwere iniana machalo tien do noni la mak chelman lo Dennis tikin dana chelma no wano maraj dok tiene ario we ngono ma kiwajini kiterogi gi pole giti odiat me Kiryandongo district meneno koñ pa docteur mo nok mano tie kabino machala duke pa ko permenom donc police melo Uganda miniwa aduke pa ko pero duju matie ya wano me guri maraja dedan matika time kin kare man idwe mea bungwen ninde piari wa beer mali bari ki piari wa beach report ben yar kamaleng ni baj pacholi province benono awanom en ki kabera chel matie Kiryandongo district kono tiano kwan me favor of God primary maono benegitika chero no gitika dugu cheni Gulu City malupe ki lok me ponye maono gengo a ki ye ki Kampala do nono miyo kamaleng ni awana me guri dong tie ka do duong to twal kay por kit mako berichane mwaga me alibario ki pierre bichel puru chaka kwere wati duema bit ken enta wana me guri dong tie ka meta ko maraja diden medico mero benem dul manen lo kom wot ka ci giti lo Uganda go dir wo lok me wot pa baj company Nile mainone gen benem ikina men yana manok baj ma megi uno wano kinwa district wero dana pol kogo ruin kimo kene guno wano marat tutwal dong report min wakare meneno ni uluto kiberu kikero me joko batman we kong dong peo mediki wot kun kidiro nena maramo piera dekoro iwigi kit machalo umiro kat kwere government has suspended the operation of Nile Stars Bus Limited for 30 days. Of course, Nena Pierre Deck,
following a fatal accident which left 7 people dead in Nuer district. And of course, the May 4th, 2026 accident was the 11 in which Nile Star buses were involved in leaving 56 and 91 injured in the past 1 year. Mio ikin me mwaka chil ken bike company Nile do we dan makar Pierre Beach we bichel ko go ruin kadong Pierre bangwan we chel gitieka wano marat to trial ma we ko bedi dong dul manel lokum gin wot ilo Uganda gunono pore bike ini kondo ki mi kar me kinero Pierre dek ubed mano pegitika operating niyo wang kondo ki ngiyo mabere dam kita gwokar kene peko mo kene tie any kom badman. The suspension, which took effect on Wednesday the 6th May this year from 6 p.m. For 30 days were announced by Fred Biamokama, the state minister for transport. Mayana yo yar lok man ni lok any duju kibinero konki bingio ye mabe pinero Pierre Deck. Report makarke bot police pe makali bario kipiario beach man police annual crime report nyuro kamaleng ni dana maguna wano tiwe ali piario bichel kipiara ngwan wi ngwan manoguna wano maraja dedam dana makaro ali ba beach mia dek kipiara boro wi a dek tikin dana mano benoguna wano maraj makali bario kipiaro beach mano kwoge rueng kimo kene no kiwego gichan ma let to trial mana report matika nen kimaga man alibario kipiario bichel idwema beach ket machala awano tika nen kwere kore donc wa nen lok man na pigi tego ni ket me wot ko beto mer ki nen ket ma ke twar yupne kero ben mabe piene pego tika berutie polle joma gi doy mutaka di wo nyo joma gi traveling distance mabojo gimara ngwaji di wo wa nen chala waji ko berchani ngwaji di wo twero kelo pego ma dit to trial ikwo padano kauno ki ramon lako shadow kit mangwaj pa buses ma pat ma at least they can travel the daytime miu kare ki lok me wot ka gimo betime no in twero nenno nyo gwa twero ber ki ngech ki keta jimo kene twero ti me kwere mane ye lok ma pigi tego kun wanyamo ka chil kweri itame be television midweek analysis wanen lok ma pira tek makwago dwe mangwen makwago check mako beti lo meme parliament melo Uganda gen go karo kwere ki borni protection of the sovereignty bill check man me sovereignty bill ya check ki mono tika bino ubino ki lok ma pole deda bill man pole tie ki lok ma wigi with lok ma pigi tego ma ki tika temo engaging we go mi karbe gwoko lo Uganda lonyo kachiki lim mo kene peo kat woko unyo gwok lim mo kene ma aki woko peo doni ilobo Uganda. The Protection of Sovereignty Bill 2026 entered the Parliament as one of the broadest and the most controversial pieces of legislation in recent years. Itumpa makaki komenyo tumpa terms man Parliament aye check mano bino kere magi kelo kamaleng inienda pa we dek me dwe mangwan makali bario kipia rewi bichel kamenoni check eno bino machalo atour twal nyo bino machalo ngok wok chung widano dok dama pol pego bergi kare menyang tian loka ngo mo we ko check eni ko bertiga bino ya check ne lupiri da mapol nyo lawyers mapol mago beru pengo chako temo ngino kita check mano butiu kere wadigi business people nyo the business groups magati kin ping NGOs mapol organization civil society ki dana mo kene weng magati to ping ma pat malim gi pole akilo ma wako gen go ber kaneno pero man ko ber chan makwako lokum check ni protection of the sovereignty bill twero yelo gen kwere regarding the issues makwako lokum check man yueyo dogole ma pol dog weko ko ber dan ma pol gudong ma at gitie nono piene dogole ma weko lim donyo kwere lo Uganda pi weri manuti wako ki bi lor dok ki bi fun wako no kondong pe bi berutie dok dan ma pol ben gi be dano chan ikin check mo kene ke yar mo no pole pe ber kan yango down to trial area yeni anyoli melu Uganda magiti wako once ke ngolo bore ni tap no government melu Uganda dong tiki kare mate kare bodgi me declaring in ni de dog foreigner nyo de dog anyoli melu ma wako dong kai bi dugu Uganda daga dugu ma chalo weru manti kin jim kene ma ukelo kwi ma tek nyo jiji ikom dano mete mo ngino kineno check any more tiga neno ngoke come exactly piene tiga tueno nate ma pole deda
lu di Ramadan magiti NGOs mukenem the NGOs forum magiti lu Uganda kidong organization muken ma pat churches new ministry mukenem gitie ka goro nyiglok ma megi dok guber kere ping me chwale inyim parliament me lu Uganda weki mok ki ngima be pieni ka ki lor do gole godong twer ke la yera ikina ber wanero the original draft quickly ran into the backlash because of the how widely it identified both the foreigners and the agents of the foreigners. Critics, including the World Bank and the Bank of Uganda, want that the bill risks creating legal uncertainty around the NGOs, media organizations, churches, businesses, activists, political parties, and even members of the Ugandan diaspora. Mariaka Kamano foot at the beginning of Checkman protection of the sovereignty bill ubino kere unotika gor en wijoma kwano ki manne where ko beto beru tact trial me kelu lokman we ki mok mabere da kitamani nan tero lok eni kagi ber kanyamane ter la gam mo twer beru tie chok waneno report mo karo nyurni lo meme parliament magiti te party NRM ki jomo ken magiti party mo ken bene guber katemo kelo lokman kama don ki chwalo kartaj me chel bicher bot la dit lo we ngi ma bere de me mokone biak tieni inendwa beach medwe ma beach marman alibario ki piare we bichel ichiario ma karo dongi ene ye ki wajini ki passing kere ki lokman o karo kamaleng kuno ki meron nano the final decision or the version of this sovereignty bill we ki nen kit ma getwero lokne kwere dogo ma chelo check one of the most contagious provision in the original bill was the definition of the foreigner. Mainoni Maachele initially stated that a foreigner included a Ugandan citizen residing outside Uganda. That wording immediately alarmed diaspora community because it appeared to classify Ugandans living abroad as external actors under the law. Mari gin mado berkami luar mateke kwa padano pian jomo kero berkanane in petwer ngolo loka kuru la ko chelchi immediately ki declaring in a dog community pe jomano kwa wako kuno you have a lot of things mighty timene kan ngomiti kan oditi kan family ti kan jim kenati ma pol ma friti timene kan man ki berkanano chelo wachi buto twer padano nyogok twer diu bene dana mategrada the committees handling the bill eventually removed the provision entirely in the version parliament passed. Ugandan citizens living abroad are no longer classified as a foreigner. Mandong tikin ngin pen check man mabede da. Kamino lo meme parliament. Gubir pinga gunonim kadibir ki bikaro ki check man. Ubudoko chero gina pira tek. Ento mire peki declaring anyole melo Uganda maken mapfurungolo laka kuru ki chel ki rio. Medok ma chele foreigner. Dong man be ballo wat dok ben mi ruenyo lima pol to trial iching dano kamano miu kero ki jema pol mage timi lo Ugandan be dok la ping Uganda kono kako bergitika meto moko ni protection of sovereignty bill itwer teach Uganda no gi benefiting ni ningi lok melim aki Uganda Uganda relies heavily on a diaspora remittances which contribute billions of shillings to the economy each year. Chenda ma aki wako mero lok me dompa Uganda no bino mwaka tima pole da according to the Economic Policy Research Center Uganda receive $2.5 billion annually from the diaspora remittances. Manyutin kainero mot mwaka American budget me limpa Uganda manu bino ma akilo ma wako Uganda gino limma vup to trial $2.5 billion ke loka chilling me Uganda to a trillion ma pole da ma weko ko beri limma pool donc twer no tikwere but po ngi pingo weko gamete mo lo Uganda go karo ki check ene ki mero karo ki check ene dok ma chero gen ma twer moko ne I don't know what exactly you gamete mo lo Uganda tiga targeting nyo gokgie no chente pien pool program ki project ma pat pa Uganda gen ben gino limma a ki wako mano miu ker gi ben ki teach me beru ma bede dem. The second major controversy center on how the bill defined an agent of the foreigner in the original draft. The definition was extremely broad. A person could qualify as an agent if their activities were directly or indirectly supervised, directed, controlled, financed, or subsidized by a foreigner. Mandong tie kamini wala gam kilok muken ma watwero nyamne kere wiyo meneno wakar kene miri kitampa jomuke no tima para dada mape watwero nyang to trial
NGOs kontia wajiningo receiving donor support, media houses funded by international grant, researchers working with the foreign institution and community organization supported by international partners could all theoretically fall within the definition. Mandong kinani ko berdugola tuar lora pian lok meli mapul magi tiuket gi ma aki wo bot NGOs media centers ma pat ma polegi no support ki wone don tuar yele wigi ma tek to trial. The final version narrow that definition significantly instead of focusing broadly on financing or supervision. The past bill now ties the definition of an agent specifically to conduct under clause 2, meaning a person becomes an agent only if they engage in the regulated political activities outlined in the law. Mano in itwaro biruki enji dulimo me yabo kano tiu lubu check marwati ki kit ma ki choy kwere manyeti ka initi ki lim mama ake wako umir ki ngi ma bere dem wek po yil dano nyo po yil gamente no bi birgi ker me donya ti bot ministers mano ki neno lokom check man me keto chi karataj bi ko mini e go ahead nyo open door ki chen ma migi me bino ma kuno ka chen do bino umir ki ngi ma bere da ni chen ni mono obotimo gira ngo ki come mana yeti kin jimo kene ma ino miri ngi chente makubiri ki mogati kama leng ni mire pew kare lim duju ene o mire pokat million mia ngwen ipidwe para rio manyeti within mwaka chel kai tiki kony ma aki wako mire pokat million mia ngwen mano eni diu dong teach pa dano mano gitie Uganda ka kany NGOs churches new ministry kidong schools mokene institution mokene magi running through chene ma aki wako gitika nongo teke dong twer berutie mano bidino gi mateka dadam wanyam ka chil kwiri itame be television i midweek analysis kun wanero gen man ka twer kila laga nyo gwak bere bi berutie kit machalo ki miro kwere pen chik man tie ka kelo lok ma pira tek magi wani dana ma gwak kar kene gibi nerni gitimo bal nyo gitoro chik man gen gibi karo ki foot magi binongone kabino le member parliament gen gumogo ki kwanyo wako no biek tieni ki kine maka piera rio ki dugu ni biberi maka pa maka initi mo bal no bi no foot me beri or kolpi maka ya pa kadon ki bingiyo ben lok mo kere makwako kit magwakar ken ini bridging kere ki gap man makwako lokum check man me protection of the sovereignty bill man makikar kwere maka man alibario ki piera rio we bichel wanen nyik lok mo kere man knock kakama wa kar kwere ko berchari nyute wati kama leng ni president Yoweri Museveni kagota wajati kama leng ni kero ki moko lok man ti mabe dok ben ki bingiu e matura da we ko met kero ki tij muken ma pat we ke gwok jimi pa lobu Uganda kunu foyo benam le meme parliament foyo ben dan duju magati ka nyang pen check man kitma o miro uti kwere wabe ko wa winyu dok wa nyang matut aya wena ki come ma president bi kero chiendo ye kaga be chwalo dok parliament kaga be moko ki logo doko ma chalo check kit ma chalo tikwere in ma ti wako achuli ma ti lobo laya achuli ma ti lobo America achuli ma ti lobo London achuli ma ti UK achuli ma ti kabir ma pat ko duju ma ti wi lobo umire unen lok man telo gen ma pira tek kidong ber ma mir tammi e comment section ping wa kwa nyware wanen mono look me check and man me protection of sovereignty bill twer kila laga botwe lo wi gan ning piene ko beri chane watiga na jim mapul me achi look me kwan ko beri watigi schools mapege jingi kom gamente mapule limgi aki woko dok limgi ma aki woko ni biro mano karo million mia ngwenno we ko kon running institution child schools primary schools institution mo kene kid school ma papa university school ma pat mago bergino kon kilo ma waga wanen ori yeri ma pat private hospital poligino kon ki waga ma eni gitiki machines ma konyo pimu tu ma pat mago beru konyo lok ma yor ko ma Uganda ni dong rometika cher malo watiki bank ma pat mago bergino ben support ki waga watiki dul ma pat NGOs ma pier ma pajo gu choyo gu kelugi manen lokom fu nen lokom gogo vulu nen lokom mindset change jima pole de da mai noni ku ber chawani tika timem ilobo Uganda ka kaj ento check man ko ber tika temo tueno nate ki rito ne ko mateka da wek dogole ni dong pew bet tuolo amir tammi e comment section ping kuno wa benwa kana ka chel kwirwa nen ket ma waramo konye kwere ilom kom check man ma ko beru bioni wek pew di wa total kali beti koni gamente dongu
o ya giki me moko ne nyo men neno kita kuni gwoki be loko man bo dogo chalo chek o mir be nen lok man pere tek nim lo me parliament mo ken magi pegi tie I party NRM gen go waje bene kama leng ni chek ene no mir pege ruene kere me karo kwere kama leng pianim kai neno chek yo mot watiki lo me parliament madongu poro kwiyo ma pole ku beri karo kere gitiga ye lok malupi kya kemo pien kai por kwino ki negative attack ada ma pe mini card twan me doge kom lok ma pien tek ngiu dan ka tiki ki niga peramon neno jimu kene charu gena pien tek an yet kuno NBT ya gula chel lutien na bene gitiga don Uganda kan pe ngiu ka gwa kar ken gu securing ka ber ma megi rom ma bu mini gim go ahead me ko la boy check nyo gok dugole me lim gi dok be beru tolo pat ki wan jomo ken mati lo Uganda nyo pat ki dul mo ken mati lo Uganda ka kan NGOs, churches, ministries, schools, hospital and then any other dul mo ken manu gi lo Uganda ka enani we are mean wakar me streamlining o to a bit kamano at the safer side but mabira dit makaro du angini gi mo ken mabiro there's a way out la gam ma wana bi logo jo kita wa be nyaw ker kitam I comment section ping bo min wakare men na ti kama leng ka yu mo ti mabe makwa ko lok because an gin matika nana en ko bechel gi mo ken matika bino there is a way out sometime at the beginning wa roman an chelo yu mo pe makwa ko lok men ento gi mo ulutu lu ba twer mi nen min wakare ben minim ulutu ka be cheke be beru ka tich erba tigi yu money ma romo konyo ka wa tiu ken be pedo ko beru ki chan ma lep to twal piane ludir madam magati bank madam nyo Bank of Uganda kidong bank mo kene jelo World Bank beren gu nena tika maling ni karo kene romo kilu chan ma let to trial kidong lu mo kene ma wako mano gimi konyi lu Uganda gie chako tueno nate ko bene madong pege ye bir ki ker me mino dogola me lim madonye Uganda u betulu kit mo no tikwere ni because wana kony ma pulu bino madugolo buru tulu dogo tiutij ma pari nyo tiutij ma pat mano miu kero ki organization ki dul mo kene ministry schools hospital ki jo mo kene gino bene kony do tira mo kene magiti wa ma go tiutij ma tek ma konyo dogangi wa ko berini ya ki lwen pe elare motor mo ka piari okuru you northern Uganda itself pori ki dom piano achuri mati wa go chako wa ko dugole meli mo biru tulu me chako timu geru ki rocho gang ki timu jimu keno pigi tego ma ine year sometime no ki chwala chena makarwa million mia ngwen donc ko ber ki limiting ko no mer pokat million mia ngwen ki me dua pare which is 1 year donc jimu kene ki project ma pat ma no tien ma wa ko tika running Uganda ga kan twer beru ni ning twer ter kar ma romene wek la ko gina kit man pedo o bet marach tutwal man ye lok ma pira tek ya duki me ko lok me chick man me protection of the sovereignty bill wa be nyamane ka chil kwirit itame be television midweek analysis amore